kalit training na vlogs, my loves, no? Welcome back to my channel! Panibagong araw at panibagong vlog na naman ito, my love. Yes, today is another day. And because it's another day, that means another day, another day, another day. It's day. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it, and be glad on it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Ano lang nabi palayan na tong kamera, bigay, bati kay kong dagway, basta ipadulo na ako kong kamera, o sige, baby, kuptan sa nato ako ang kuwan, ayun, naguyog-uyuga, no? Ayan, today is another day, and because it's another day, that means it's another vlog. Kalit-kalit running nga vlogs, my love, no? Because, wala lang, ganahan lang ako mag-vlog, magbuot mo ko mag-vlog ko, nga pinakalit, naguyog-uyog ba rin camera, my darling? Do not uyog-uyog the camera, kay if the camera is shaking, my face is shaking also, like that, samutag kabatig na ako, mag-uyog-uyog akong camera, Oh, you driving that? Okay. So, kalit ka. Sa muka sa sun. Uy, matabunan akong kagwapa. Basta ang sun. Matabunan akong kuat. Tanawa. Oh, hayag kaayo. Tesa, the reflection of the light of the sun. Okay. So, okay, let's get back to the business, my love. So kalit-kalit ra ni siya nga vlog, my love. Kay ganahan lang ko mag-vlog. Kung ayaw lagi mo pagbuot ko mag-vlog lagi ko. Unsa man mo. Uy, nakitan-aw nang biya mo sa kong kaaniyag. O, diba? So, yun na nga, my loves, no? Today is another vlog. And because, kapuya, mag-in-English, mag-binisaya na lang ko, kapoy kayo, mag-in-English ba, guys? You know, the English environment, I'm too much English in the environment, and my ears is exploding right now, if, you know. So, kalit-kalit na rin nga vlog, my love. Oh, balik-balik na lang ko sa akong storya ni, basta pinakalit niya nga vlog, my love, no? O niya, sa English ni pinakalit, my love, is suddenly vlogging, my love. God. So naalagi ko sa sakinan kay pinakalit lagi ni nga daghanag disturbos kalibutan, oy. So nawala la ko sa akong tema. Wow, pinakalit man akong vlog, my love, no. Basta pinakalit gali na, my love. Akong sinultian wala na jud ni sa tono, my love, no. Mura na tag nayabag, my love. Sa mukha jud, ay hunong kaya na maagi tag bumper the bumper. Agoy, happy na dito na abot, my love. So, okay, happy na ta. We're getting there na. So, today is another day. Today actually is 5th day. Ayan, 5th day na ni sa day 5 na ni sa pag-eskwela ni Muntong ni Himaya, no? 5th day of school na, 5th day of kohanga. Ayan. So, today is wala na ni pugong-pugong, my love. Na jud mo ni siya, my love. Karong adlaw, my love, no. Bahalag magnganga ni siya, bahalag maghilak ni siya. Basta lutaso na siya namo, my love. Ibilin lang namo siya, my love, no, sa eskwelahan, my love, no. Unya kaon na namo karong taud-taud, mga my love. What time you gonna pick him up? So maybe 10 o'clock. 9 o'clock naman, my love. So among ihatod si ni Himaya sa eskwelahan 9 o'clock naman. Unya pick up na mo siya 10 o'clock. Sa mukha. 1 hour siya, my love, dito, my love. Sa mukha dito. So ayun na nga, happy na dito maabot, my love. Happy na dito maabot, my love. Sana mo ko, my love. Basta pinakalit gali na nga vlog, my love. Akong utok, my love, pinakalit po ng kayabag, my love, no? Okay ha. Ayan. Happy. Agoy, ang the sun is shining on my face. Pinakuratan ta ba? Sa mukas, pinakalit din nga vlog. Nagbalik-balik na dito sa akong vlog. Naunsa naman ikong utok. Ay, what happened to my brain right now? It's exploding. Okay. So, yan. So, among ihatod si ni Himaya sa eskwelahan, no? Kay 5th day naman niya. Today is the 5th day. 5th day. Ikalima na yung adlaw, my love, no? Sukad ng eskwela siya, my love. So, unya na ako magdetalye, my loves, kung
unsay mga panghitabo sa day 1, day 2, day 3, day 4, and day 5. Okay? Kay hapit kita labot my love. So kadyot sa my love ha. Muginhawa sa ko. Muginhawa sa ko. So Nehemiah, are you ready for today? Is the day that we drop you there and no one around you. Yeah. So Nehemiah, hey Nehemiah, I'm talking to you. Are you excited, my love? No one, no mommy, no daddy, no auntie around you, my love. Only yourself, and yourself, only you. Nehemiah Smith? Nehemiah? Yes. So today, my love, siya na lang usa, my love, no? Kaya naka-realize niya, my love, nga kinahanglan na yun ni my love, nung biyaan siya, my love, para makakaton siya siyang kaugalingon, my love ba? So akit kaya sa kong kasing-kasing, my love, na biyaan ako akong anak, my love, sa sulod sa eskwelahan, na mag-anak, magminatay. Okay. Abot na dito, my love, no? So, kamas kiss na si babay. Kiss ate. Kiss ate. Papi. Oh, papi, kiss up, papi. Oh, how about daddy? Oh, sige na, let's go na. Kiss daddy. Up. Okay, come on, babe. Boy. Harmai. Come here, oh, kitira taha. Harmai, darling. Come on, babe. Kitty boy. Harmai. Oh. We're gonna pick him up around, I don't know, 2, Yeah. something like that. Yeah, that's fine. All right. Say you, my love. Kakiti mama quiet. Oh, I'm gonna go. He's gonna start crying. Thank you. Kaya hapon naman, alauna naman, humana na siguro silang paniudto karon siguro. So, among paon si Muntong pakitong-kitong alimango sa sapa, no? So, gimingaw mi my love kay da may unlisan biyato na ako my love. So, ganina, kung nakakita mo ganina, okay ra ito siya my love, no? So ganina okay ra ito siya my loves, no? Kay murag ni action siya og kalisang my loves, pero wala man to siya nalisang, murag nalisang, murag kailakon, pero murag okay ra to siya my loves. Pag day 1, mao ni siyang panghitabo sa day 1 my love, no? Observation, inana man ang first day sa school, di ba? Is simpre observation pa na, makipaghimamat ka sa imong mga classmates, sa mga teacher nimo, sa mga tao nga naa sa imong palibot, of course environment nimo, imo po siyang mag-observation ka, observation. Ayan, so okay siya kay pag day 1 nagkuyog man ko niya. Ayan, day 2, English na, English day 2 ta. Bisaya man dito. Okay, sa day 2 my love, dito ba? Dito at doon. Ayan, day 2. So naipanghitabo, engagement, participation, and involvement. So medyo naanad-anad si Muntong pakitong-kitong nga kay nakipaghalubilo naman siya sa iyang mga kaklase, sa teachers, o nga medyo okay na ang iyang gibati atong gigayuna, no? Unya, day 3. Day 3, unsa man panghitabo sa day 3 gani? Yes, same thing gyapon, nagplay sila, water play sila. So engagement, participation, mao man na importante good my loves, kay simpre kindergarten man my love, duwa man na ilang ang eskwela diri sa mga bata my love sa New Zealand my love, duwa ra na ilaha my love. Uy, kasi pagtuon mo college, seryoso na kasi pag-eskwela, pastilan. Ana ra nang drink eskwelahan sa New Zealand, my love. Dili kayo natantong lisod-lisod ng mga bata, ano? Pag day 4, my love, so wala ko ni Kuyog pag day 4. Ang ni Kuyog sa day 4, ate, did you stay with Muntong yesterday, right? Yo, so ate, pakpakan na to si ate, be. Ayan, pakpakan na to si ate. Okay, clap your hands, Papse. Clap your hands, Papse. Clap your hands. Okay. Today is day 5. Ang ganinang buntag is gihatod na mo si Muntong, no? So, ron, kay human na mag-lunch. Although my love is alas 3 ilang buhi, my love, no? Alas 3 ilang buhi, pero kuan mingaw man, no? Mingawon man ko, my love, uy. Mingaw man, mawa lang gali ko sa ka-oras, so daw ka-oras mingaw naman, no?
Inana gyud siguro ng inahan, my love, no? Kamo, inana siguro mo, no? So, if you have any experience, kung parehas ba tag-experience sa panghitabo, kung unsa yung gibate nga ang inyong first day, second day, third day, nga inyong gihatod ang inyong anak sa eskwelahan, kung unsa yung gibate, let me know, my love. Maybe you can share by comment down below. So, yes, kwaon na mo si Montong karon. Yes, as I said before, is alas 3 ilang buhi. Unya, alas 9 ang ilahang sulod. So, tungod kay murag bag-o pa man, nag-adjust pa si ni Himaya, hatod sundo siya namo, my love, no? But later on, my love, is naama sila school bus. So, kumusta kay si ni Himaya sa school bus na pick upon siya, unya ihatod siya. Ingon ana ra na. So far, dili pa mi ready ana nga pick upon o kwaon si ni Himaya. So, mas happy mi sa pagkakaroon nga hatod sundo usa namo siya kay mingaw jud kay my loves, no? Hantod sa sunod natong panagkita, ayaw kalimot sa pag-subscribe and press the bell for notification para updated ka sa akong mga vlog. Don't forget to like, share and comment po mo pa di yan mapanis yung mga laway nyo, no? Remember, be happy because health is wealth. Bye. Hi, my loves! Hi! Hi! Hi, Pipi! Hi! Hi! I miss you. Grab your bag. Where's your bag? Hi, how are you? You got a full now, are you, baby? Come on. Yee-hee! Hi. 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 Good job, baby. Oh. Oh. Kiss. Kiss daddy. Kiss daddy. No. How about daddy? How about Ate Paps? No.